Nih pagi-pagi bro, di spot Kapasan bro ada yang sudah dapat palung. Oh, saya tak munggah kono kuwi dimundur. Ben kelihatan mantap. No. Oh, dapat palung bro. Mantap, jos. Ya, lumayan lah, hampir 1 kilo bro. Mbak Sugeng baru datang, baru dicipi-cipi bro, mantap. Udah mulai nyamber-nyamber bro, no. No, kayaknya kena bro. No, kita tunggu dulu bro, no. Ya enggak, no. Buabon bro, no. Ayo, ayo, ayo. No. Nah, emang bener bro, ini sudah sutrek ini. Sudah sutrek bro kayaknya bro. Oh, no, bener bro. Sudah sutrek ini. Kita coba. Oh, ayo, ayo, bener bro, buabon bro, mantap bro. Dari tadi bro, belum klitak-klitik aja bro, baru ini bro, mantap bro. Ayo, 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 wiu, wiu, wiu. Muka-muka babon bro, mantap bro. Ayo, 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 geret-geret bro. Mantap bro, mana ikannya? Kok nggak kelihatan jauh bro? Wayo, 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 mana ini ikannya bro? Nggak kelihatan bro. Mantap nih. Wayo, 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 wayo. Cios, wah lumayan bro, 5 jari bro. Kenapa mas? Mantap bro, nyot mantap, cios no. Sutrek bro nih, sutreknya nih bro, di spot baru bro. No, ya enggak, 5 jari bro, mantap, cios. Oke bro, no, wayo, wayo, no, 5 jari bro, mantap, nyot, jos. Oke, kita lepas dulu bro. Oke bro, selamat pagi. Temu lagi dengan Mbak Sugeng bro. Mbak Sugeng mancing di spot baru Kapasan Jembatan Ngapak. Semoga teman-teman selalu diberikan kesuksesan, dimudahkan rezeki dan sehat selalu. Salam mantap, nyot mantap. Oke bro, sudah setrek 5 jari bro. Kita lempar lagi bro. Moga-moga dapat sutrek lagi. Mantap, jos. Airnya cuma agak dingin bro. Airnya agak dingin. Oke bro, kita tunggu streknya lagi. Nyot, jos. Nih bro, ada temen ya mancing juga belum dapat. Belum dapat sutrek. Moga-moga dia juga dapat sutrek biar goreng ikan. Oke, dilanjut. Jos. Nyambil nunggu sutrek lagi. Review spotnya bro. No, spotnya bro, mantap. Ini gudangnya ikan bro. Kalau lagi hoki mancing di sini bro. No, spotnya bro. Itu di situ Sendang Jatiningsih bro. Jadi sebelah barat Jatiningsih bro. Nih spotnya mantap. No, sudah ada klitik lagi bro. Sudah ada tanda-tanda mau disutrek lagi bro. No, oke, mantap, jos. Oh, sutrek bro. Sutrek bro. No. Oh, tapi kelintengnya kok nggak bergetar ya bro. Tapi ini babon kayaknya bro. Mantap, jos. Babon bro. Wayo, geret bro. Oh, geret bro. Wow, naik bro. Berarti ikannya gede besar ini bro. Mantap bro. Wayo. Nyampe mentiung bro. Nyampe mentiung bro.
Mantap bro. Woyo woyo. Woyo woyo. Woyo woyo woyo. Woyo woyo woyo. Woyo woyo woyo. Buset. Wiu wiu wiu. Mantap bro. Woyo. Buset. Babon bro. Woyo woyo. Garet-garet bro. Woyo woyo. Wow. Woyo woyo. Weh. 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 Wah, ikannya kok balik-balik bro. Buset, buset, buset. Cios, semua 6 jari bro. Nyot nyot mantap cios. No, 6 jari bro. Sutrek 2 bro. Mantap nggak? Nyot nyot mantap cios. No, 6 jari bro. Sutrek kedua bro. Mantap bro. Cios. Oke, kita lepas dulu bro. Mantap jos. Oke bro, kita lempar lagi bro. Sudah sutrek 5 jari sama 6 jari bro. Oke, memang agak susah nih bro hari ini bro, tapi alhamdulillah sudah dapat sutrek 2. Mantap jos. Moga-moga masih dapat sutrek lagi. Wow, nunggu manon jumbul. Alhamdulillah bro, sudah sutrek 2. Nyot nyot mantap. Jos 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 jos. Oke teman-teman, nyampe di sini dulu Mbak Sugeng mancing di spot Kali Progo, Kapasan, seputaran jembatan Ngapak bro. Cuma dapat setrek 5 jari sama 6 jari bro, dapat setrek 2 ekor. Alhamdulillah masih bisa goreng ikan. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezeki. Salam mantap, nyot nyot mantap. Oke, semoga video Mbak Sugeng menjadi hiburan. Selamat siang, sampai ketemu di video berikutnya. Nyot nyot mantap, jos jos jos.